YouTuber Smith ki dun ale do PPC ale do mane nang than pode isi secret do jokana cha thaning tung te hedi la so secret anta non ge me thang mune po nang lile chini nele chini ta isi ve dalam la si ne first YouTuber Smith first Karbi Anglong YouTuber Smith ahut si ne la so lam chini la de YouTuber Smith dun no plote ang ton vloggers entertainment channel ang ton katuk kavia tuman ta hadak si chetong pet pola ke di aki YouTubers aki thebna aso puna ang ton hadak si chetong pet pola pen ke anutina channel long ta che klang don long anutina channel ta along ta ime thanga channel che promote dun long lo lake open stage opportunity lo lake ne first YouTubers mi da kidun chenga ho hedi arni si vet pensi more than 1500 subscribers gain lo hala so hut lata cha taklem nun del anutina channel long eme thang introduction chalo lake ga chipi donna anutina channel long cha promote dun non enke subscribers bungdun non viewers bungdun non la benedi karbiang long ta hedi la sona channel ta do je subscribers or viewers compik sita me a content hai hui ke me pik la tum phan ke nang je ke isia promotion isia push up nang je la tum phan la sona tum phan ke la ke best opportunity lo la ke ningkan isi pen YouTubers Smith ke doji ke batai si vet ji la sona hulle opportunity grab dun tek the polo te la ke mo chong hong thunang kok po jo la ke la YouTubers Smith a hulle che tong nun long lo plo te che promote nun long lo plo the di la sona channel la tum ke la ke thur bor det po la ben get do tulang inut bahini tum nai pupu ne channel nang promote pitha pupu la ke open stage opportunity london ke jok phanda choning ta jok lo jok phanda arju ta jok lo che thana jok lo la ke nang ning ke hang lo ko mama channel long ma che promote dun ji na jinu vlogs channel long ma che promote dun ji mukrang be ke da channel long ma che promote dun jok long stam me la ke jok ta thang ta nang pu bang we lo la ke che promote dun long lo la vlogger satum phan ale to nai lo la dak ke hedi vlogger satum phan ke banga channel long che promote dun chot ta kali lo la ke nang me thanga channel la phanda content ta long po content ta isi vet lege long ji gali la non na son dim la for YouTubers mi da dim ta locations ta me mesen mat di la koka la ke isi a picnic spot isi a tourist place lo mat di la ke nang tum la so adim a view le paklang ji pusi tamil la ta isi content lo pen YouTubers Smith program pe pima do la hale paklang pusi tamil la ta isi content lo la pen ke nang le tum jong si ko pine special performance do ta hom ba ko mane ki lun ta ko mane ki kan thol hai huya clip se tamil nang tum endun open upload o da choklo vloggers atum phan ke la ke ame thanga content na phanta videos ke thong clip phota long un lo la ke la pen ke akapreka tum ta hedi la singer to dancer to entertainment channel to ha hu sita me hedi ame thang pini perform non loplote la so la hai ke perform non pot ke vlogger satum ke la ke upload pon vek pola si la hai hui ke claim non pen ke nang me thang channel phan che promote don la ke tuning sita me thang practice awe pen sita me hedi ke kan don la hai ke lata isi mind game lo lata la ke kanon practice ave pin men kandun pusi tamme na ke upload pi bang ke inut bang hini ke do vek lo la ke la son no plote eme thanga channel se promote no la ke la si YouTuber Smith ki dun ke la ke ale do pic la pen la entertainment hai hu channel det takali la ki tun ke dang tum ta cooking channel thol hai hu tum se tamme hedi YouTuber Smith a hut ke ok an ki tun hai hu ta doji la hai hu ar pule jong si dengdun pulote la so okay ni sigitun lo pu che thanun lo plote la pen YouTube channel amen che thanun lo plote la ta isia promotion lo banang lile che than thedet pusi tame you vloggers atum ke la ke than pon vek pola alang li sigitun lo la so ahana an ke pusi tame la ta isia promotion lo la pen ko mane tum ke hirjir ki hira tum ta ho ai hu se tame do pik ji la hai hu ke la ke isia promotion lo la si YouTuber Smith ki dun ke la ke ale do pik lo nang me thanga channel la phan ale do pik an lo la ke